Lapor, Pak. Ya, ada apa? Itu, Pak. Di depan ada janda beranak 4. Berhenti. Apa gasin, Pak? Lapor, Pak. Ya, ada apa? Itu, Pak. Di depan ada janda beranak 4. Berhenti. Apa gasin, Pak? Gasin aja. Gasin, Pak. Siap, Pak. Laksanakan. Aduh, saya lari, Pak. Haus. Siap, laksanakan, Pak. Wah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sok, calik, mangga. Pak. Ya, kenapa? Ini, Pak. Saya mau melaporkan, Pak. Mau laporin apa? Itu, Pak. Ada yang hilang. Oh, sok atuh duduk dulu. Mau kehilangan apa? Mau kehilangan apa? Itu ada yang leungit, Pak. Leungit sampai kumaha. Lengit apa? Nah, itu kursinya banyak. Ini, Pak. Si Iroh. Kenapa Ada yang sih, Ro? nyulik, Pak. Oh, ada yang nyulik. Heeh. Aduh, bahaya tuh. Iya, Pak. Minta tolong dicariin, Pak. Diculiknya sama siapa? Diculiknya, Pak. Sama bapaknya, Pak. Terus? Sama emakna. Sama lancukna, Pak. Tapi itu mah keluarganya. Oh, Pak. Terus Juga nama, Pak. Mau dibawa, Pak. dibawa ke mana? Ke mantanna, Pak. Itu mau dikawinin atau meren? Wah, ya kan. Oh, bener, Pak. Yang dikawinkan. Aduh, Nasib Pak. eta mah nanti cari aja yang baru itu mah. Yang baru kumaha, Pak. Ayo cari gantinya. Cari gantinya. Aduh, Pak. Ini kumaha. Aduh, aku minta tolong, Pak. Kembalikan Iroh, Pak, kepada saya, Pak. Aduh. Susah tuh kalau memang si Iroh mau sama yang lain mah. Aduh, ini Pak harus kumaha tuh saya, Pak. Harus sabar itu mah. Aduh, kagak kalah ponakan dulu. Ayo pek-pek teh. Kita nyangan dulu. Yang baru aja banyak rada. Aduh. Ya aing keur kudu ieu euy teu beak-beak. Tah duit teh mata geuy kudu dianakeun. Anjir aing. Aya naon orang susah? Aduh aing teu susah ya butuh duit minjem. Tanya duit lah, Pak. Itu sabaraha? Aing butuh 200. 200. Heeh. Anakan hiji, anakan 2. Dua atuh. Jadi 200. Kan 200 dan anakan 2. Kesugan aing teh anakan teh tambahan deui. Jadi 400 gede ka aing kan. Naon? Erek moal. Keuda butuh. Oh atuh, jual mah ditu jadi 400. Dibawa yang aing udahna. Goblok. Duh, nah, bentar aing. Jadi 400 we. Aduh, loba duitna euy. Minjem euy. Ade, butuh jeung naon kitu? 100 we lah. 100. Yang modal aing ke dibatian lah aing. 100 ada kudu 100 anak hiji katanya. Tah, heg. Jadi kewe mulangkeun jadi 200. Siap. Ya. Anak aing acan ya. Anak Anak lain. aing anak acan 100 deui. Jadi engke mulangkeun Heeh. mulangkeun jadi 200. Oh, jadi bentar. Tilu. Waduh, jiwa. Suka aing bebae duek anakan teh. Duit oge bisa anakan. Aduh, mana euy. Aing keur ieu ieu butuh duit. Mana aing aduh. Jama goreng patut ka dieu, bilang butuh duit ka dieu sia teh. Wah, sarwana kos kut-kut. Angka deui angka mah mah gampang ayeuna we deui yeuh, tulungan heula. Sabaraha butuhna? Lah, 300 we. 200. Heeh, 300. Anakna berarti tilunya, anakan jadi engke mulangkeun genep ratus. Hiji. Dulu, main sakieu. Heeh. Benar. Ade, mulangkeun genep ratus. Embe bage, mun dihijikeun anakan duit bage sarua dihijikeun jadi anakan. Geus beres da aing keur butuh ya. Aduh, geus lieur aing Oh, ieu. muat ya? Naonnya? Aduh. Ayo ah. Anjing, Bang Ade anakan loba euy. Gimana? Terewel ieu pada mah.